prepare and produce manpower that will be globally competitive, that we give our children the opportunity they need. Minister wa githomo Fred Matiang'i guteterithia ati mutaratara mweru wa githomo ndugutiraga akiuga riu ni ukwambiriria thukuru-ini 33 itaina-ini ria keri. Mathukuru kwambiriria kwamukira mabuku kuma kuri thirikari riri mutaratara mweru wa mathomo wambiriirie kurutithio wira. Nyuki kulan kwa pikipiki, hiyo ni maajabu. Hiyo jamaa aone wazee ulize ni nini, hatujaiona hii kwa Kalenjini. Aikari ya mushi wa Kabarnet kaunti-ini ya Baringo gucererwo ni ageni materiga thutha wa njuki kumba nduthi-ini imwe hakuhi na gicukiro-ini kia ngari cia ukui. Iraringire ngirathi mwanake akinyua nayo munyumba ari hau metha-ini. Na ugwati kuri aikari ya itura ria Nyeribo kaunti-ini ya Nyeri kumana na rithathi iria ikoragwo ikihurwo thukuru-ini wa borithi wa Kiganjo.